God is able. Able means having sufficient power, skill, means, or resources to do something. Niya po Diyos kakabsat, kat adaan ti infinite wisdom. No infinite wisdom ko na tayo, ang pagpatinggan ti kinasirib na. Infinite resources, ana maibos, sa nakasla deti, oil iti Middle East nga nganganin maibos. Fountain isuna nga hampulos nga maibos, maibusan. And unlimited means to accomplish His purpose. Nakita tayo iti bigat kakabsat in Jeremiah chapter 23 verse 17, but before that, nakita tayo di book of Genesis, DJ kuna, DJ Angel, kini Abraham, is anything too hard for the Lord? Ada ka dinarigat para iti apo? Kaya tisungbat ni Jeremiah, day 23 verse number 17, Jeremiah 23, Lord God, behold, Thou hast made the heaven and the earth by Thy great power and stretched out arm. Amen? And there is nothing too hard for Thee. Dito nga gundaway kakabsat, dito nga message, sapay kumata, may palagip kada tayo kan adadang tumipkir ti pamati tayo nga agtalek, iti apo because God is able. Number one, this morning, we have seen that God is able to fulfill His promise. Amen? Okay? So, awan rason tayo agdudwa, numan pa'y iti bagita yung kakabsat ket ubay di pa nagdudwa. Number two, God is able to turn your tragedies into a blessing. Nakita tayo di life ni Joseph, nga digito nga trahedya, iti biyag na, kat saan nga nagbalin nga miserable, tirik na, gaputa mamati that God is able to turn His tragedies into a blessing, kat pimayso. Takuna na kat inadmit na, hangada kayo, tinang ipatulod kanyak dito, inudikat ni Apo Diyos, tapno masalbar iti kapututan tayo. Number three, God is able to exceed what you ask or think. Kat inlawlawag ko dito, verse iti Ephesians 3:20, anak ko na iti verse, God, now unto Him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us. So kada iti nga verse, makita tayo ti dua nga aspeto nga pagtrabahuan ti panakabalin ni Apo Diyos. First, digiti karkararag tayo, our situations. And secondly, in us. God works from the inside out. Mamin ano lang asong batan ti Apo, di request tayo kakabsat. But He is doing something in us. Isong ako natin ko, Lord, anat kayat mo nga ipakita kanyak kada ito yung abanag. Tanalakamlaang Apo nga solbaron, da ito yung problema. Ngem adakit di kayat mo nga ipagpakita kanyak. Day jay kakabsat ti attitude. Number four, God is able to bring a spiritual revival to those who submit themselves to Him. No, glamlamis ti pamatim, ti rason na kakabsat, simrek digiti agtatakaw. Kat pinagsisinnukat damutin kakabsat, iti presyo kan balor. Kat digiti napateg, nagbali na nga kaslaawan ti pateg na. Kat digiti awan mo ti pateg na, isumutin ti nagbalin nga napateg. So kasapulam, ti spiritual revival. And we also have seen today, God is able to do great things out of your feebleness if you will give your life to Him. Kaya nakita tayo pa itay kakabsat, God is able to save your soul. Amen? Ang kayo maragsakan nga na isalakan kayo kakabsat? Ijay New Zealand, pagpastuan ti adu nga karnero. Nakaraman kay karneron? Imus ti karnero. Ngam sa balit ti raman ti karnero, jay New Zealand. Imported nga raman. Ngem, ijay kakabsat ti production ti nakatado nga karnero. Every year, every season kakabsat, kat nagadu ti matay nga, digitay maiyanak nga karnero. Adumot ti matay nga nanang. So, digitay mayanak, nga matay ni nanang na, orphan ko natin ko aya. Ti problema kakabsat, ti karnero, han na kayat no kumadeti kuma may isang baby na karnero.
Ket ipam mo ka DJ, may samot nga DJ nanang nga natay di anak na. So katam. Han nakayat kakabsat nga pasusuan, ada ugali kanu di karnero nga kasjay. Kasi kabisado na DJ anak na ko na hanga di anak ko kadjay ko na. Ganon ang karnero. So napanunot kakabsat di New Zealanders ti nagpano ti wagas ti kalang ano nga ti aramiden tayo ayata. Nuhan namot kayat nga iners day nga ubeng nga karnero kat matay mat. So what they did kakabsat, digijay natay no ko nga karnero lalatanda. Kat sada anan nagala itapal da kuma kadigitoy orphans nga karnero. Sada mapan ikabil ka DJ nanang. Di ka DJ nanang tuno ang uton na. Tunana. Ang angot deti anak ko deto. Ayon, iso nga pagatasan nantun kakabsat. Amen? Datayo kat managbasol. Hanatay mabalin nga aksepon iti Apo. Ngem gapu kini Apo Jesus kakabsat. Every time nga kumita ti Diyos king kati makita na ti anak na nga inawat mo. So by virtue of the Lord Jesus Christ, we have become acceptable to God. And all the blessings, abundant riches that God is able to give to us were made available because of the Lord Jesus Christ. Okay? Hindi nga rudang kakabsat in number 6. Amen? All right. Are you excited? Okay. May ikanam kakabsat. God is able to make all grace abound in us unto every good work. God is able to make all grace abound in us unto every good work. Kabailan niya po Diyos kakabsat nga paadwen ti amin nga parabor kada tayo tapnon maaramid tayo digiti amin nga nasayaat nga aramid. Dadi pagsasao ti maysa nga missionary, where God guides, He provides. But let us talk this afternoon kada iti nakaalan dito nga statement di 2 Corinthians chapter 9 6 to 10. Okay, 2 Corinthians chapter 9. Kita nyo kakabsat. 2 Corinthians chapter 9, 6 to 10. The Bible says, basahan tayo man namin, ready, go. But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly. And he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man, according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly, or of necessity, for God loveth a cheerful giver. Eto na, eto yon. No cheerful giver ka, ana iti-claim mo. And God is able to make all grace abound toward you. Para keng ka. That ye always, having all sufficiency in all things, may abound to every good work. We will continue to read verse 9 and 10. Tapno makita yung kakabsat, iti imas na, iti verse number 8, verse 9. Everybody read. As it is written, He hath dispersed abroad, He hath given to the poor, His righteousness remaineth forever. Look at verse number 10. Now, He that ministereth seed to the sower, both minister bread for your food, and multiplied your seed sown, and increased the fruits of righteousness. Dito ibagbaga na nga, He is God. Now, there are two things I want you to realize. If you are a cheerful giver, letter A, God supplies bread for your food. Isot ko na di verse 10. God supplies bread for food. Amen? If you are a cheerful giver, basante ulit di verse number 10. Now, he that ministereth seed to the sower, they jay kanumangted, iti bin-i, nga itukit, jay agmulmula, isumet timangted, iti tinapay, nga pagtaraunyo. So, if you are a cheerful giver, mga kapatid, God will provide and supply bread for your food. Makita tayo kakabsat daytoy, iti Philippians 4:19. Look at it. Philippians chapter 4 verse 19. Everybody read. But my God shall supply
all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Laglagi po nyo kakabsat, nga iti Diyos tayo, ay ayatan na tayo. You believe that? Kat anyan nga ayat na no cheerful giver ka. Nabasa tayo, God loveth a cheerful giver. And the kind of love that God has for us, kahit kung makita yung kabsat, no, iti biyang ti apo, no kasano mo di kadakkel ti ayat na king ka, nga anak na, ken kas cheerful giver. Romans 8:32. The Bible says in Romans 8:32, read everybody, He that is spared not His own Son. Ape nga na impaidam ti anak na. Ape nga inted ti Diyos ti anak na. Siyempre, the answer nga, because cause and effect. Ti effect, tap no masave ka, ngam anak cause. Love. Ti effect, di pa nangited na ti anak na, masave ka. Ngam ti cause, kat ana. Love. For God so loved the world that He gave. So, He that spared not, saan na nga impaidam di anak na, but delivered Him up for us all. How shall He not with Him also freely give us all things? Do you know what kind of love we can see in that verse? It's a providing love. Numamati ka ngay ayatan na katiyapo kakabsat, awang pagdanagam, gaputa ti ayat iti Diyos, ket idanag na jay pagkasapulam. Siyempre, amin tayo, madanagan ti pagkasapulan tayo. Ngem, as a child of God, you grow in faith, you grow in your love to the Lord to obey His commandments. Ako na, if you love me, keep my commandments. So, apo struggle ti mang tight siga. Struggle ti mang ti first fruit. Honor the Lord with thy substance, with the first fruit of all the increase. So, dakkel nga struggle. Ngem, gaputay ayatom ti apo, he that loveth me, keep my commandments. And then you have enough faith to trust God, nga diing karina, aramidon na. So shall thy barns be filled with plenty, and thy presses shall burst out with new wine. Mamati ka nga ti apo, kabailan na, nga tungpalan day nga kari. Now, one thing that you need to realize is, gapu ka day ayat ti apo keng ka, He wants to provide for you. Then He wants to make that grace abound to you, but how? You must be a cheerful giver. Dito yung letter B kakabsat. So, ti letter A, God supplies bread for food. But letter B, God supplies and multiplies seed for sowing. Ti apo kakabsat, isupply na, ken paadun na, ti bin-i, nga ti purpose na, pangmula. So, ti purpose ti apo, halaan nga isupply na jay bread nga taraon mo, supplyan na kapay iti bin-i, tapno adot maimulam. That is cheerful giving. DJ ti meaning na di verse 10. O, basahin natin ulit yung verse 10, ha? Tignan mo igi. Verse 10. Now he that ministereth seed, DJ mangmangted ti bin-i, kadayjay ngagmulmula, isumot ti mangted ti tinapay nga pagtaraon nyo. Ket paadun na iti bin-i, ken paadun na pa iti bunga ti kinalintag yo. So, anat makita ta ijay kakabsat? Jay ni Apo Diyos nga mangted ti bread for your food, because He has a providing love. The ayat na king ka is to provide. Idanag na di pagkasapulan. My God shall supply all your need. Also, will provide the seed for your planting. Dito di pang cheerful giving mo. Dito di pang first fruit mo. Dito di pang tithe mo. Kaslay di nang tete kakabsat ti Apo Jalawag kat inikandak jay barong. Kakabsat kat manut bayad di barong kat, that's around 3,500. Ngam tinaitid kanyak 5,200. So there was a cloth for my body, but there was also a seed that I can sow in the offering plate. Nawatan nyo kakabsat? In provide ti Apo kakabsat, DJ pagan-anay ko, iso day barong, ngem adapay kakabsat iti na i-provide ijayen nga pang tithes ko, kaday nga barong. Kaday nga blessing nga inted iti Apo kakabsat. Nakita yo? So that is what God is saying. If you are a cheerful giver, you will look up to God who loves you and He will provide for you. And you will look up to God who will provide and multiply the seeds you need for sowing. Oh, gasa nyo deta kakabsat? Kati issue deti message tayo kat God is able. Mamati kayo nga God is able to provide bread for your food. Mamati kayo mo that God is able to provide and multiply the seeds that you will sow.
Kat idi Sunday kakabsat, kat siyempre, different level ng adada ng 20 first fruit na. Kat what a blessing ko na. Ha? Ti apo ti madaydayaw ka dayjay kakabsat. Praise God for that. Because parabor ti apo kanyam dayjay. Nang provide iti bread for your food, nang provide pa iti bininga maimulam to do good works. Kat kakabsat, God is able. Oh, adadati ng 30 first fruit ko jak nam namaan nga makaitid tikas jay nga first fruit kakabsat. Gaputa, if you look at the life, if you look at the situation, kakabsat, financially, talaga kakabsat, usto di imbagat Bible, God is able to make all grace abound in us unto every good work. So, dahiti kakabsat nga point, nagpintas nga, dalin nyo kung utubon nyo, as we are preparing for our first fruits, na ito, digite kwayo ti bigatan kakabsat, na-receive yun, digite first fruit statement of account, digite commitments tayo, nga kailangan kakabsat nga ito tayo no first fruit Sunday. No awan pa'y, please approach Cristel or John Joseph, awan ni Romel ita, but you can approach any of our financial secretaries and ask them, manupay det, alakman dete, balance ko pa, di commitment ko, iti first fruit ko. God will provide the seeds for sowing and multiply. Tinagmayat na kat dati kat kasto iti maitid mo. Hindi mangrugrugi kag first fruit. Tatangkat kasto mo ten. Why? Because in multiply, di bini nga pagmulam. Di apot mang multiply kakabsat. Hangasi ka, ni apot Diyos ti mang multiply. You just be willing to obey God and to trust in God. Number 7. Hintay, J8 kabil mo kwa, number 8. Let's move to, let's just go to number 7. Go ahead. Number 7. God is able to keep you from falling. God is able to keep you from falling. Jude chapter 1, 24 and 25. Now unto him that is able to keep you from falling, and to present you faultless before the presence of his glory with exceeding joy. Now, deti falling ay bagbagan at tuy kakabsat, gapo ka di verse number 4. Kita nyo, ipakita ka di verse number 4. Okay? Ayan. For there are certain men crept in unawares who were before of old ordained to this condemnation. Digiti kakabsat kat false teachers. Ungodly men, turning the grace of our God into lasciviousness, denying the only Lord God and our Lord Jesus Christ. O, di ba? So, di pakita na ito yung kakabsat, the possibility, term nga apostasy. Everybody say that word together? Naragip yung nga na-discuss tayo na minsan, the word nga apostasy. The apostasy, kakabsat, is abandoning the faith. Kadlaki ni Judas, he was with Jesus, but he was not saved even in the first place. Iso nga tipang tawag ni Jesus king kuanagat devil eh. Devil ko na naging ni Judas. Bakit? Because he was not saved in the first place. So he is an example of apostate. Ngem no talaga nga pudno nga imawat ka kini Apo Jesus. Hanga sikat mang tingtingel di eternal life mo. Ti Apo ti mang tingtingel king ka. And the Lord will preserve you because He has reserved you for heaven. And He has reserved heaven for you. Kala di ubing kan di agama kabsat. Magmagnada di ubing igaman na di kung nakapaspas pa sa magdangamin di tatang na dakkel di aksaw na nga ron. Tatan, numanan ka kabsat di ubing makaibat. Kada di tatang na. Tuno ka igaman naman ang kamkamatan na makaibat tumanan. Kat na itublak pa eh. Di kong kuna na tatang, saka man lamang igam ngamin kanya akong. O, di ba? So inigaman ni tatang na. Guess what? Na itublak na tapay di ubing? Awanan na ta di tatang ang timang igigam. So tipan na kaisalakan, hanga datay ti umigigam ti eternal life tayo. Ni Apo Diyos ang timang tingtingal king ka. And He will prevent you from falling. Kaya nasawan, you will not become an apostate. Oh, because you are a genuine child of God. Isong amuyo kakabsat, listen. Mariknam ti, in application, mariknam nukat pa ng gutigo ti Holy Spirit king ka nga, aboy daram, di kita nga banag. Ha? Iliklikliklikam, di kita nga bambanag. Number 8. Number 8. God is able to
to give us strength to face all the situations and trials in life. At the resources ti Apo nga mabalin nga mangpapigsaken ka, mangpatibker, strength to face all the situations and trials in life. What a blessing. So God is able, meaning He has the resources, the means, the power, the kind of strength that we need, nga mangsango dagiti aming nga sitwasyon ken panubok iti panagbiag. Alright? Sige, kopyahan nyo website. And then the Apostle Paul said in Philippians chapter 4, 11 to 13, the Bible says, "Not that I speak in respect of want, for I have learned in whatsoever state I am, therewith to be content." Oh, apay, kasi muna nga ti apot mang papig sa kingkwa na. Verse 12, "I know both how to be abased kat day down. I know how to abound, upside of life, everywhere. And in all things, I am instructed both to be full." Nasursurok, ti agbiag nga mabsog. Kita man ta kaabay mo. Kasla kurkurang samot ka usat. Amen. Okay? And to be hungry, both to abound and to suffer need. Sana ko na di verse 13, "I can do all things through Christ, which strengtheneth me." Ti apo ti mangmangted kanyak dayti nga bileg. So, we tried to analyze this, and I gave to you this morning, DJ term nga equilibrium. Kita nyo ita barko kakabsat. Naka-upright position. Isot may isa nga di buoyancy na, di pa nagtapaw na. Ngam, di ba, deta barko, di ba, PJ? Uri agkasi-kasi ta barko kat agsublinto lata di upright position na. DJ di mako nang equilibrium na, DJ stable equilibrium. Oo, di kad mayat lata kakabsat agsubli. Di center of gravity. DJ dapat nga ayan di gravity na. Physics kami dito yun. Physics, tama ba ako physics? Di center na kakabsat adalat ta jay. No once nga imakar di center of gravity ag-tilt no ka di barkon. Na eventually kakabsat, ag-capsize no kamot isunan. So tibiyag tayo no da duma kakabsat, na duma-duma dagiti sumangbay nga bagyo, dadakkel nga daluyon, ngem ti equilibrium tayo kakabsat ni Apo Jesus. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. So in times of prosperity, ti Apo latatragsak tayo. In times of poverty, isulat tamo ti ragsak tayo. In times of victories, ti Apo lata kakabsat, iti joy tayo. In times of defeats and failures, ti Apo latamot iti joy tayo. So, in any side of life, Paul said, "Kabalinak amin because of Christ, which strengtheneth me." Isunat mangted kanyak ti inner, stable equilibrium iti panagbiag ko. If we have this strength, listen, no daka datay dito nga tibker kakabsat, anyaman iti sumangbay ti biag mo akas maysa nga Kristiyano, you will become fruitful even in your afflictions. Gusto nyo ba yon? Nga nabunga ka kakabsat, uray adu dagiti parikot. Sino ti adut parikot na ita kakabsat? Amen? Oo. So we are able to maintain a stable spiritual position in our lives. Kat kalati arig nakakabsat kat DJ uray kasanot ka balegim ti panagbiag no dimmarik na ti presensya ti Apo kat hangka dapat balanse eh. Hamong marik na nga balance di biag mo kasi no awan ti Apo nga mariknam nga presensyam kadigit nga aramidem. Dapat kas ka lang barko nga agtilten kakabsat ti riknam. Sarakem ti Apo ta isunang or ti equilibrium mo. Ti amin nga aramidem. Agbasbasa ka man, agubra ka man, sarakem ti Apo kasi isuna di equilibrium di biag mo. Stable equilibrium mo. Nawatan nyo kabsat that, you know, when you are into something, when you are successful or into anything, kas lang awan kakabsat iti Apo, iso di ko na Revelations. I stand at the door and knock, adak matirwar, napintas ta gimong-gimong yung awanak mo't dita kung na ni Apo Jesus. So, balance the church. It's about to capsize. Nawatan nyo kakabsat? Hello? Amen? Amen? Marikrik tayo mo lang presensya ti Apo, ti biyag yung kakabsat. Sa pulong nyo ti inaldaw. Sa pulong ti Apo ti inaldaw. Sa pulong ti Apo ti linawas. O kadigiti problema ko ng Apo, it does not matter, uray ka sunod kadakkel problema, basta makita ka Apo akaduak, okay ak.
Kala DJ ko kabsat, DJ da kabalyo na, wala, da istorya ka da kayo. Dot istorya tayo kabsat. Okay? Kahit yung wala dumagti istorya, amen? And out of towner drove his car into a ditch, into a desolated area. Isa nga area kabsat, kat adda iti ditch kat abot. Ay, anak ditch ka di tayo. Diraas abot. Ha? Kali? Nakali? Oo. Ha? Luckily, a local farmer came to help him. Naikusukos, jay kwa na, jay lugan na. Kat tatakabsat, adamay sa nga farmer ijay, nga imay timulong. Kat tinagan deti kabalyo, nakadakdak kila kabalyo kakabsat. Nakadakdak kila kabalyo. Okay? Tinagan na kat body. Di ba? B-U-D-D-Y. Kasi siyempre, common na ginagawa dyan. Hey, body, bad. Hey, body, tinagan na. Okay? So, in kamang nan kakabsat, di jay kabalyo, di tali, di kabalyo, kundi jay lugan. Tapos kunana kat nagpukawan. Kat kunana, pull! Nelly! Pull! Nelly mo ti bagbaga nga naganan. Kat hana nagkuti kakabsat ni body. Hindi ko ang kunana man ang nagpukaw kunana, pull! Buster! Pull! Kunana, buster mo ti nag-awagan nga nagan. Ngamahan nalatag, kuti kakabsat, deti kuwan. Deti kabalyunan. Idi ko ang kakabsat ko na pinigsana, pull! Coco! Coco Pimentel. Pull! Coco! Pull! Hanalatag gunay, deti kabalyo kakabsat. Idi ko ang kakabsat. Kat nagsaritang nga na nagpukawang kat ko na pull! Body! Pull! Kat daras-daras di kabalyo kakabsat nga ginuyod na, di lugan kat naiyaon, di nakaikusukusan na. Di ba na-curious deti makilugan, in-appreciate na thank you ako na he asked the farmer why he called his horse by wrong names 3 times. Apay nga, idi ibagam deti kabalyo mga guyudan na, kat wrong DJ name nga imbagam 3 times, hang isut na ganda. Kunana di farmer, kunana, body is blind. Bulding gayam di kabalyo na kakabsat. And if he thought that he was the only one pulling, he would not even try. Nakita yung kabsat? Bulding ngamin di kabalyok ko na. Kat no ti pa nagrikta na, iso na taguy-guyod. Agat ha nagguyod. Iso nga, naginaganak ti talo, tatiam muna, adapay talo akakadwa ng aguyod. Iso nga nagguyod din. Ngam awan di talong agpay-peso, kabsat. Di kita dumagat, hano pala, maawatan yung tuno, damdaman o. Maintindihan nyo mamaya pag, uminom na kayo ng tubig. Kasta kumamo di pa nag-Greek natay, di pa nagbiag. Haantay nga bulag kakabsat, but in touch of reality, we have the truth nga, puno hang kakadwahan, nakahang kong aramidan dito nga banaga. Hang ko kabalinan dito, no awang ka nga mangkodwa kanyak. So we have the Father, the Son, the Holy Spirit. Di ka talong mo tinagan nagan ngam awan da jay ngam tiyan muna jay kabalyo ko. Uy, adagayam ka duwaksi ka upat kami. O sige. Di na mo iso na lagayam tinagguyo din kakabsat. Well, it may not be the same case, but the point, I hope the illustration drives my point. Nga iti panagbiag, we can do all things through Christ, which strengtheneth us. Lastly, kakabsat number 9. Number 9, God is able to equip us for service. God is able to equip us for service. Kabalinan tiyapo kakabsat, nga punuan na tayo, tapnon makapagserbi tayo, naananay tayo nga makapagserbi. Aw kung bagagat, awan rason mo nga nagserbi. Awan mabali mo nga pagrason nga hang ka makapag-serve iti apo. Kasi ti apo kat kaya na nga pagbalinan nga naan-anay di parabor. Malagip ko din na minsan, ko na ni Pastor John kat, nuinik ka na ka ti apo ti parabor nga mapanagubra. Kan na ka mo ti parabor ti apo nga may makigimo nga. Nakita yung kapsat? Nuinik ka na ka ti apo ti parabor kat nagtrabaho ka na nipod Lunes aging ganat Sabado. Ikan na ka mo ti apo ti parabor nga makuumay ka ti kapilya.
So ti ipakpakita na dito kakabsat, awam mabalintay nga pagrason nga hantay makapagserbi ti Apo, takabalinan ti Diyos nga paananayon ti biyag tayo gapu ti parabor na. 1 Corinthians 15:10. 1 Corinthians chapter 15 verse number 10. The Bible says, everybody read together, but by the grace of God, I am what I am. And His grace which was bestowed upon me was not in vain, but I labored more abundantly than they all, yet not I, but the grace of God. Oh, di ba? So nagserbi ni Apostol Pablo according ka DJ grace nga in supply iti Apo kenkuana. What a blessing. God is able to equip you for service. At dalang kakabsat, DJ pa nagsadot tayo. DJ pa nagsulit tayo. Uno, DJ unwillingness tayo. Uno, DJ pa naglamiis, DJ devotion tayo kakabsat. Ngam no maipapan iti parabor, God is able to equip us for service. It's just our willingness. I hope ka dito nga message kakabsat, nakatulong ka na kayo. Iti biyag mo kas may sa Kristiyano, kat no anyaman iti mariknam nga pagkurangam, uno kakurangam, iti dayti nga gundaway, niya po Diyos kakabsat, kat kabailan na, nga punwan, having sufficient power, skill, means, and resources for us to be able to do something, nga maarami tayo digiti God-given, nga duties tayo di panagbiag, kan nang runa iti panagserbi tayo kengkwana. Amen? So, daking estudyante, maragsakan tayo digiti ta, nung mampay adumot digiti kuada, kakabsat, ubraan dati online, ngem imay da nagpractice, kat they give their talents to the Lord. Diba, kakabsat? Maday dayo ti Apo. Oh, kat ne, tunubigat ti Rabi iman ng kakabsat, Baptist Distinctives. Baptist Distinctives manan, nabamban no, wag nukuan haan kakabsat. Yes, true. Pero God can give us grace. Amen? Oh, God is able. Oh, malpas ti Lunes, may man ti Merkules. Amen? Excited tayo manan. Kalpasan ti Wednesday, anat sumaro nung agimong tayo. Friday. Kalpasan ti Friday, Sunday. So, deta kakabsat. Permi nga mabsog tayo ti sa utiapo.